Kanti siyabonga makhona abotathu embendlini. Imike kumele uyithathe uyende over ngalesikhathi esiningi sinokuyibuya sibambe siyeke. And bethu siyamosha ungaboni ukuthi ngiyamosha la. So Mr Too Big, Hayibo. kunendlela okhuluma ngayo la. Awuvule lapho. Vela ngiyatrain abashana man. Abashana lesibanika ichance. Ngaloku ubamba ibhola, masinga uthwele ibhola sibaka uzojika jika leyona. Ngathi uyitrack. Awuyivule le episode. Akuvuli mina namhlanje kuvula wena maphoza wase TV. Maphoza wase TV Mr Too Big. Yabo ziyakhala ngiyazi ukuthi abaningi bathukile batatazele ukuthi emfethu ngenzakalani anguscheme namhlanje ngobudodana ngobudala bami. Ayebo. Ngicela singamboshi. Pori, take your seat. Hlale phansi Pori relaxele la. Ngoba angavela hlala uPori athi ngiyabona ke manje isukile. Last time kwangena incwadi zama lawyer, kwangena zama judge, kwangena zabathakathi, kwangena zani kwathiwa hey, nangu mabhoza ufika washaya kwasane lapha. We know about into yokuthi singathi siyasusana kube itsutsurutsutsu. We want to embrace abantu. Njayam, how have you been since the last time? Yeah, hey, since nganyamalala mfethu uyazi since ngale ndaba le kaPhuri. Hey, but hey yangivalela ngaphandle mfethu. Hey yangivalela ngaphandle. Ngabona ngisadlala ema-TV, angisadlala ema-radio. Ngithi ngiyasubmit eJoseph but hey lo muntu lo mina kancane lo muntu. Ngiyenzeni manje? Hayi usukela umuntu omkhulu bafethu musukela uKapadia uPhuri. Hayi mfethu. Hayi wangilambisa uPhuri sengishayithekeli wansenzi mfethu. Angisakhona ukuthola amagigi. Hey kanti ngisukela iKingpin ase-South Africa bafu. Hayi. Manje uthi now ePitori bana. Usho kanjani mfana? Uyavala leya muntu lena but ngibonile ukuthi kamampela ibhoze eSouth Africa leya muntu. Yeah. Because uyabona mongasukela uDJ Maphorisa uhlala zonke into akhivalekile. But Serious? uyabona kusimvu eyiwalo ukukhuluma bonke abantu bayakhala bomni abantu abaningi bayakhala. Lamuthi uthi uphethe industry ngiyazibuza ukuthi uyini Godfather or in part nje awungivaleke uQuincy Jones. Hayi ziyakhala mfethu sengicabanga nokuxolisa kuye mfethu ekuthwembu. Hayi What an episode. Hey Pori. Hayi phela mfana man. Hey Pori. Uyasmile la khona kithi koti marameng. Kabza. Talk to Pori man. Iyakhala ubafana uthi hey itranka seyizinkulu manje ireka lisabambi. Pori ufana left and right. Yo. Yakhumula mangizala la ihlathi bezinga. Bosidudla Bosidudla nomkhaba usekho. UPhori ayingivalele ekhoneni. Eish. Mara at least angithi akaring ngoblind namhlanje. At least indaba zakhona zila. Angithi wena wakhala ngedunizer nathi engangasazwisisi. Ngizwe intwana ikhala ngepiano, ikhala ngeflute, ikhala ngefirst part yathi Nigeria wethala ngingathi yo Illuminati. Kwenzakalani ngale story? Kwenzakalani? Ubani umfana lo? Phela ngipina sibuye zingijampe man. Ujima Shiko. But ya lento lena namanje bengilongena kuma live ku TikTok. Abantu basakhala nabantu mabhozi kuyayikhuluma lento. But yona le vele akusinto efihlwayo bayashayana labantu angisakhuluma bayashayana labantu ku-industry so angi-understand ukuthi kuyenzakalani so khona i-question bengizibuza wona bonke lama artists bangena bakhuluma njengathi so hey mabhoza but mabase bangena abatrenda kakhulu sebashintsha ama-voice sebakhuluma ngathi insize manje ngiyakutshela mabhoza so ngiyazibuza ukuthi kuyenzakalani ku-industry because uyabuthi ukuthi bayakhala nabo le mojima shekho bayakhuluma ukuthi abantu laba bayatonyozana ngiyabona so lento vele kwamele iphele mfethu Walile ngendunu wena. Walile ngendunu. Esho kwamele ngize ngibagaye this time mfethu. Yabona ukuthi mfethu sifuna ukudla sifuna ukuhlafuna. Nami sengicaba ukuthi once ke ofunayo makashi mabhoza awusihleplele lapho. Alright osizwe akeze nevaseline umabhoza wase TV. Utyakunye. Yo. Asijoke lento industry chief. Akusijoke into amampela bayatabuzana labafana laba mfethu. And okuntswembu because manje bengibona lo uQuesta Gufet yabona ngamba noMaphorisa that guy lo yana ngihambe naye ama event amaningi ubehave angiunderstand angisho ukuthi uyashawa but the way abehave ngakhona manje unobu seka nobusisinyana man uQuesta Gufet ngamba noMaphorisa uyambona ngithi Phorisa usuisa ngabantu. Hey, nifunda disclaimer. These are not the views of the show. Asivumelani imibono kaMabhoza le ngoba last time yonkosi yami. Ngathula ngathi tu. Hey, kwathi baqala umsindo ngathi uMabhoza kahle kahle wenzeni usuzile washiya kakilo washiya kunjalo wavaya. All right, Mara on real issues out here because Lena it's one of ama-mechanisms ayenza ukuthi abantu bakhona ukwenza inyuku. This is your gift, this is your talent. Do you think mhlambi talent is challenged nayo kancane or questionable because abanye abantu bayakhona ukudwadla badlula kanjani or mhlambi kunemsnake ana banenyoka odrobhini or something? I-talent bangena bane-talent
that's why babadonsa but mawusekulapha ngathi kunama rules wakhona nemigomo yakho mfethu wena manje ukuthi uzungene kwenye level 1 2 3 mele ukhumule uyabona and nawe soyabona sobamba umlilo sizokuyehlisa esitulweni ndoda soyabona ubamba umlilo uthi ayi ngcono once uvela ukhumule because namanje enye into futhi ne ebengimangaza kakhulu uyoungster ngizokhuluma ngaye because bameshini igama lakhe but ngizokhuluma ngoyoungster ngiyazi ningakwadi bokabza ngikhuluma into yonke uyoungster ungene egamini akhuluma kahle but umbonile late ukhuluma kanjani no hayi unokho wena ngikhuluma ne-girlfriend yami uyoungster ukhuluma ngenye indlela manje kamampela hayi angisunderstand ukuthi hayi mfethu no ishintshile indaba kayoungster ifoni yami kunenye video ezolo maybe let me play it ngibulele le out le mona le video le ngizoyifuna la so uthi lento questionable awusamuzwa kahle kahle ukuthi uphethe iphi angisekubonke bashintshile bakhuluma bacale batrenda labantu sebakhuluma njengabantu besimame akusese amadoda awusunderstand ukuthi kuyenzakalani yeah ungifakele yona emgiftana ungifakele yona la kunenye iGrootman mayichubeka ngayo kune question eyibuzile la awuthi ngifake la ngifake izandla nomabhoza by the way awuyimamele lento kwatelanga futhi usithukile wasibiza amagay wathi abasibhebhe into wemshana wesitana lalela mshana vezindunu wena sibize umama bahlulayo izindunu mshana kuphele ukukhuluma into nophambili ukhulume emuva hayi leyakhele hey wemshana ike yangishaya namhlanje wemshana yabona ubopha abantu mshana bazokushaya ikhanda labantu mshana hey kodwa mshana uyayenza into yakho hey le awuthi idlalo youngster mayicedi lithi no ngiyakuzwa uyakhuluma uyaprotecta ngalo uyadefend mara awuveza abomama ba double check ukuthi yonke into isahleli kahle noma intwana encane yazi kumele sike silring ivar lento osinye isikhathi njani enokuhamba hambe fana nokuthi umuntu ukujinjwe ingcosi encane lento yenza kube ne family dysfunctionality so nathi also must be responsible la yabo lentwana intwana ekrevla I'm looking up to these boys in as much as bona they are saying Grootman uda I cannot therefore not be responsible yabo mele mangiya ngiverify ngiye on a fact finding mission ukuthi you can't just say lento on baseless allegations without substantiation or substantiate or fake proof and evidence uyangithola so ngiyayizwa and also we can't just base it on ngoba omunye umuntu the reason why kutholakala usekushintsha ezinye izinto inyuku chief ikhuluma lonke ulwimi imali mfethu ngiyakutshela umuntu make empunga ukutshela ukuthi ngayenza 1 2 3 4 5 mara yangena imali u10 uchintsha umgcoko wonke umuntu ufaka into ezihroti sebafaka amatrikota sinendwana zami Major League Boys soft nice intwana uyabona ukuthi le ntwana lezi they are living a life that is food for a king or for a prince and ayikho intwana engabhekanga ensemfethi intwana one of the first young people ukuthi bangene straight bazalelwe ngale eWorkant mara ukubuyela khona babuyela ngamasimba bathi Africa to the world and lento bayayenza so intwana ziyayifuna lento laleya life nani yabona mara wena ukhuluma ukuthi ezinye kuba khona ama cost or kumele babhadala itax ethize mara ngifuna ama facts wale tax because we can't just say ne abantu bayabhayiziseka nani akusikhabo umgosi la mina ngifuna into straight wena kwahoba nile kiki nani wathola kuviyana kunuka amasimba abahlabana abantu na indaba phela istory angazi but lento lena mngane wami wena skim GP njoba ngizokubese ukuthi bengisejele ne so mawusejele bowuzwa abantu bahlabana but la ngaphandle uyayibona ukuthi labantu sebashintshile kunoshintsho olukhulu elenzakalayo ukuthi labantu laba bayadavazana ulisana noshintsho wena if you can't beat them join them should nawe kumele uyishintshe lento uyilahlelele ideswa ngithe nami because ngibona kakhona ofuna ukungishaya kulo nyaka lona mfethu ngifuna ifame makangishaya mfethu ofuna ukungishaya mfethu bakangifonele mfethu kanginade ku TikTok ama views umaphosa ulimele asikhulume ngale ndaba zomkhendlo nani yabona umfana uyilabule in his own words ngeIlluminati yes mhlawumbe umfana bekalana kwatila khala alena le mara asike siringe mfana aba injani into yenkwayindane in the industry into yenkwayindane iyaspana kakhulu but espana kakhulu le Illuminati yeah le Illuminati iyasebenzela wonke umuntu ngenye video lana bengithathe ku TikTok bawungabheka bonke labantu dewe kune sign yakhona bonke laba bongabacabangeli ukuthi labantu laba bangene ku Illuminati because ifame bayithatha number ke bangilanda Illuminati ngicala mangicala before boma 2004 lapha na mangilongi bangilanda ku Instagram
Son of God bacabanga abathi Son of God ngapha uyabona isign Illuminati bazokutsho ukuthi uzosijoyina uzoba ne-fame uzoba nama-business yonke into but there's no blood included uyabona but mangabe uzothatha kube bengithathekile mhlawumbe kunamhlanje ngihamba ngamaviano ngumabhoza khona amayiphela sengumabhox uyabona since uphori wangithi uyabona so ngahala laphana ukuthi hey azange futhi ngibaphendule nokubaphendula thatha isikhathi ngabaphenduli ngibona ukuthi mangizojoyina lento lena sasa bazothi there's no blood included bazobe sabangifuna umntwana bakufuna umzali wakho yabona into eyenzakala siyayazi ukuthi thina abantu siya-ignore lento especially mayenza umuntu onemali asifuni kumphikisa yabona ile swa ukuthi mawucala ukukhuluma ngobani ukhuluma ngomaphokosi bona abantu abanye bazokuthuka hey uyahlanya because bathanda umusic wakhe and lo muntu uyabajayivisa kabalaliso yabona but mase ikhuluma umunye umuntu mangakhona mangathi ubani ungananyuku bazoyibelieve South Africa but wafaka umuntu onenyuku owenza ukuthi abantu bajive bayayiphikisa abantu ukuthi hayi lo muntu uyabheda abanye khona mayikhona sabavuma yomaphoza wakhuluma ziningi into esizovele ngizikhulumile ku social media ezenzakalayo la eSouth Africa ama-artist wethu mfethu awasena peace balala kabuhlungu because bafuna ifame mele badunuse ukuthi bashawe ukuthi baze babe right and lento iyafihlwa lena abazali bayazi ukuthi abantwana babo bayashawa ucabanga ukuthi umabhoza bengisha amajina so mase ngine-fame sengishamanya amabhuku sengihamba sengiyazishake mangihamba noma ngikhuluma cabanga ngezi voice yami sengiyaskim chiphi kunjani skim hayi wena skim wena uthini ucabanga kanjani uyabona so thina nje sifuna ukuyibracketha okay umabhoza kanamali mhlambe bazomvulela ama-case nani but iqiniso iyaziwa lento ukuthi bayashawa amajida kuze baze bangene egamini bayashawa manje makhona umuntu ofaka ku-comment athi okay inkinga yakho yini ngoba ababhebhe yakho induni bahlabe yabe vithi kenye induni node yakho wena ulwelani ke ngoba bakhona abantu abathi hayi no lento into yethu le wena ke ukhalelani ukuthi ngoba ngathi uyaqina wena ngathi usindiswe from la ukuya le nala ukuya le abanye bathi asindiswe la ukuya la phansi sikhohlakele kabe efikeni so wena makukhona umuntu obuzayo ukuthi inkinga yakho yini ngoba bashayi wena makathi inkinga yami yini mfethu udlisa ngikhalela ama-out mina sidlisa i-team yama-out ama-out asejeli ama-out abhema inyawo abhema ama-drugs abomama babhaya la eSouth Africa but thina amajita sesiyajika manje sesiphenduka abomama si-extra i-extra inamba kubomama manje sidlisa i-team yama-out mfethu wayesingathi kimnandi kangaka ikheke mfethu uyayazi mara i-LGBTQI community because laphana kuhlangene yonke inkulumo laphana from trans from gay lesbian community so laba bantu information where they protecting ngoba omunye nomunye umuntu omunye uyazikhalela omunye athi no ngizikhethele so wena mawuthi kudliswa i-team it's like you are against i-issue yobu-gay I know angikhulumela ama-gay yona ngikhulumela ama-outer straight njengathi so yabo after 9 uyabona njengoba ama-artist esazi ukuthi bebefana nomabhoza sekashintshile njengoba ngisho ukuthi sekafaka amabhuku amakhulu sekashintshe nenkulumo uyandazen uyababona nje nawe nasemehlweni ukuthi labantu akasena lobudodo ukuthi angakubheka straight uma khuluma nawe sekumabhoza ubalekisa amehlo uyazibuza lo muntu lona but nami ngisafuna ukubazama ngibacele kamampela khona ngizokwazi ukuba ne-proof right yabo ngifuna ukubazama ngibacele ukuthi mfethu akuzabe ukungishayisa mfethu because yabona le ndaba kuloku yayikhuluma nabantu lokhu iyaphuma kamampela ngifuna ukubazama ngithi mfethu akungishayise mfethu ngcono kusasa mangimelana ku-scheme ngibe ngikhuluma into engazi ukuthi nami kwangishayisa scheme nami ngishayile mfethu uyabona mara mamela angithi lo shawayo uya bamvusayo wena uzothi bakushayise uzobaphani wena phela mela ayile na le oncoming traffic bashaya wena not wena ushaya abanye because ngiyayizwa lento ukuthi ngathi ufuna ukujika ngayo yale wayijiki manje wena ngawufuna ukungena ngoba uyazifuna la kule nto and uyayifuna ifame bangakho abantu ababomabhoza mawucabanga abafuna le fame and uyazi ukuthi wena it's not only about fame ufuna ifamily yakho iphile you know I remember just the other day wena yonke into yakho impilo yakho phela isi-secret into oyikhuluma la into ongayikhulumulele into ongayikhuluma even ecourt uyayithola and I was really honored when he gave me a call and said Skim ngamela njami ngenza into eziningi among other things first things first while ngiphusha italent yami ngisayenza lento ngenzani ngifuna into engizobe ngibhizi ngayo manje ngifuna ispan straight only a few individuals I commend you for that ukuthi ne look aningplugin ngikwazi kuyosebenza kunomuntu yabona kunomunye usister laphana bathi uyanda ngcongwane wala ngicashe khona uthi issue yabantu nokubamba lento ye talent noma lingekho umbona umuntu ukuthi lo muntu akafuni 825 yes
akafuni kamampela because lento nami nginikeza i-challenge eBhayane ngiyabona ngiyacula but sometimes awuthola magig awuthola yabona and at that time ngena ne-maid couple maid bacabanga ngathi sodla inyuke e-maid manje and that time wena hlala uphapha ku-social media mabhoza this mabhoza that yabo so ngiyacabanga manje ngithi mfethu sokuyisikhathi manje ngicabanga 42 years manje and since ngiphume ejele 2016 okay ngihlanganisile la ngihlanganisa khona but ngoba uNkulunkulu emuhle ngaso ngisikhathi nginedladla lithi mina yabona nginemoto ethi mina but after lapha ayiseke income engenayo but njengoba ngisho mhlambe ngicabangela uphori so ngithi hayi awuthi ngeke ngivala uscheme njengoba ngicela amanamba ukuthi engifethu hayi kuloku manje athi umuntu athola umsebenzi asebenze uyabona nje bese yebamhlophe ngiyoguga ngiloku ukuthi ngibheka amagigi because vele ukhuluma iqiniso bengitshela enye out yami busy ihlala ne-maid espanayo 1 2 3 umuntu isikhathi esithi ngize ngizibuze lo muntu ucabangani because ayikho kuzolunga baze bashona abazali bethu bathi kuzolunga isicathulo sisesiguge ukuthi kuzolunga nini yabona so ngithi hayi angeke kuloko kufuneka umsebenzi because impilo inzima scheme la ngaphandle inzima sokugcina vele sesiyikhiphile indunu kwamampela if ingalungi ngizogcina nami ngishayiwe kwamampela ngizogcina ngishayiwe manje ngingasipani because always uyawarisheka always ukuthi kuzolunga mhlambe nini omunye akuthembisa igig mawufika bakunikeza utshwala ibhodlela bakunikeza 500 epetrol ubone kahle ukuthi hayi ayikho yonke lento le yabona na last ngangiyenza event le birthday show yami ngiye in SNK bathi asokunikeza 10000 mabhoza okay uzoletha abani angizoletha uzodwa abantu ngizoletha ubani do you know ukuthi kuleyo ndawo angitholanga ngisho nesent babhadala bozodwa and at that time ngisho ukuthi ngizogaina something birthday celebration yami ngayithatha ngayiselisa ufeng zonke le ndawo ngiye kuzo angitholanga sent bazobhadala lawo ma-artist ukuthi hayi wena mos i-birthday yakho kwamele u-enjoy yabona because ngazi ukuthi ucala manje i-birthday celebration kwamele ngibe nemali boma 30000 ngazi ukuthi at least yabona but this year nje kube kanjani utholanga next chief phela nambe kumele ngabe ngithola imali ye-appearance phela ngafika ebirthday yakho ufikile yes mina ke andiyo celebrity chief wangitshela kayi-1 ngathi kwe-sharp wade ngifake kuflyer ngathi whatever uyinja yami wamele siyijikajika hayi bayasilimaza kuloko i-industry seyimbi man hayi but sengiyabo uje into egijima ilento yalesipoko lesi-Illuminati uje ma ungekho uzukhipha induno kungatrendi uyavalelwa kwamampela unless uzube nemali ke ukuthi hayi uyabona kulunga izitholela i-PR ezongiphusha but nje ungaba netalent lophelela endlini uzodlalela abangani bakuthi ngumabhoza amafika endlini uvula i-TV kanti ngibukeleni lapha bathi hola amabhoza bashayiwa i5 but ayikho into ezoyenzeka empilweni no man ifuna siyilungisa lento like you have said ukuthi akusizi ukuthi yolapha into you cannot heal what you can't feel so already i-pressure yazwakala and cisho yabona ukuthi umlilo ramanzi angena endlini angena ngewindow angena ngomnyango so I don't want us to focus on next episode kaPhori but it's always also better or best when someone ekhala amela ngazakhipha inyembezi hayi Phori ulile dimane ki appeal ukenya appeal me brura abafethu kanyiyo kabza yabona unokuhlala nabanye abantu ne sihlangana endaweni nama remember I last saw Phori I think bese Durban umjontana yawuthi yethu lapha makube njalo ishaya into wangena mawafika war wanlimatha grotman ngithi hayi angeke chief lento it was never directed or personal yabona bekuyinto yani because space nesi1 mara ke asomblief awurari batla uthi baka na ingwenya uyifake izangena lapha ku background yenze something and the land yezoyenza ukuthi kuvuleke even more doors because akumelanga sikhale kakhulu nje ngikuzwile isikhalo kahlahle le episode ngiyayizwe appeal ukuthi chief ngiyakhala and ngathi akuhlangane akulungi right asikhulume ngentwana ezincane intwana ezincane njengoba wena ugroti une experience yakho unesipiliyoni sempilo ubuye edanyana ubuyile and uyakwazi ukuthi ukubona intwana manje sinama 22 25 ezisesemanzi la engqondweni izizo isurvivor kodwa lento mawubhekile hayi lento inzima wena scheme because always bayangikhalela ku TikTok mangicala ngene uthola ama number bhaye mabhoza sifuna uncedo 1 2 3 yaba so ngathi kungancedakali thina mangizokutshela ukuthi ngiphila noKabza every day ngisendela imali but mawumtshela ngestudio time akakuphenduli ngakubonisa ama message I think last week 3000 nini 1.5 yabona bangathi eKabza ngiyaqala uyakuthi party
lento engifuna ukuthi ngivuke ngaloku ngimkhalela kabza angisafuni ukukhalela mfethu ngicela ungifake e-studio till today mara indoda mfethu yo 3000 yo pick up kabza yo chief ikancane because into ekhona bazokugaya bakubonge ngendaba ezimbi bazokuringa blind but ngiyabona ukuthi uyazi kune secret ekhona engamelanga ukuthi lo uyakhuluma lona insaka lo yabona uzosihlupha lona mase sizomfaka lapha uzobona ezinye imbobo zethu esingazazi but angisho kanjalo uKabza vele out mfethu mfana watikhalela bafethu bro wala bro raso belief man nevula neminyango madoda awungeke ngingazi ke that is why bengikubuza ukuthi manje in terms of talent wena mohleli phansi ngoba enye into ile abanye abantu bayinukela into ukuthi le izohamba le mhlambe khona umuntu ohleli la okay siyafuna mara akaphethanga ncam la talent lesifunayo number 2 uyishila into ka42 ukuthi eminyaka seyizile ingiba kunentwana ezincane mfethu abona abostana zimbi ziyaluma le ntwana yinje blind ingangena e-studio mayithi Mike hlanya ama university chief khona umfana la uTisaka ufikile umfana kaTixo fikile umfana kaTixo wenza i-trouble we understand so if wena unayo ke energy ka Siza Liza senza njani unalo yini talent no i-talent ku-music talent alisebenzi zokutshela something alisebenzi total because ivoice yami yayize emapiano mangathola uyoungster uKabza ngibike phambi kuyoungster athi bhalela uMabhoza kungaphumani lana uyayizwa le voice ayisekho ihambe noKiller Cow hello Killer Cow so ukhona uMabhoza ngiphethe ivoice ke italent mangabe ngekho abathathu youngster adaliwo ngabantu abakwazi ukubhala ama songwriter uthi mfethu awubhalela uMabhoza into so uMabhoza le voice yakhe crispy mnandi ivoice yamapiano lena iqale ngale voice ipiano njoba seyishintsha manje kuba amasavana seyishintshile iqale kamnandi le voice hello uyabona so italent alikho nje network connection so kuvalwa because bayazi uMabhoza uzongena lapha abona imbobo ukuthi isenzani and lo uzoyiwahlaza mhlambe yimi ngizivale sikwaze ngowami umkhonto ngiyabona benilwana noThabo umfishane lo kanti wenzeni sokhipha ididi lika Thabo kanti kwenzakalani ngifonelwe ngavusa usuku nemini engilambule nyimpe serious la ngiduba mfethu lo muntu wenzani manje ashaya uMabhokota hayi umsha kanjani uThabo ngathatha umuntu engune emapunapuna umshude vele shuthi uyawahlaza uyinkinga vele nawe ngoba igcine yoyelanyulwa yimi lento la ikhalile ukhalile ndaba kaThabo no mina ngithumelela uSijuku yabo angithi sikwenye igroup wamawala uSijuku wamawala so mangithumelela uSijuku apost bayithathe lapho ngithi hayibo mina ngithumelela uSijuku hayi ukuthi ngiyifake ku social media uSijuku uyothatha wayifaka ku social media mara why should they do indoti ingquni igeza uThabo uyanichaza ngoba uyimassage le bengicabanga dalile ngathi yazi bengicabanga ukuthi bakuThabo ngathi incosela 6 years mara udlalile ngoThabo mthenza kanjani lena hayi zakha isolve kanjani le case angithi senza solve hayi ngoba wakhala blind wakhala blind wada Grootman lo muntu ufuna ngenzeni ngizibulale vele lo muntu uyabona mfethu ukuthi ngibhizi ngento zami nangu uyangishuta la ngidama mfethu these people uMabhoza so mara manje in the future uthami ucabangani kahle hle ngiyayizwa ke leyo music nani other ventures ezikhona because let's talk about the now is there anything oyichunayo e-studio unazo izinto ezikhona esingaziphilisa mhlambe siziplug laba bazokuthola khona abantu ngoba this was one of the short interviews because I wanted to highlight just the lento one ngoba ukhuluma lento ukuthi efethu abantu bafile la abasana ama break bayashower left and right ngizwile but wena ke spanning saka sikhulume ngethesho lakho mina okwamanje lezo ba ngisho ukuthi akakabi nethesho likhona because bavala iminyango noma ngathi ngithi ngiyorecorda manje kuvaliwe mfethu kwamele kucala njengoba sisho ukuthi shwele kuphori mfethu I'm sorry phori mina bengiphuza izolo awungihleli nestoko asikhohlwe indaba zayizolo mfethu uMabhoza mangabe ke ngiyachubeka ku music ngichubeke mabe ngiyaspana yabona because ayisikhathi sisambile kamampela ufuna ukuspana ngifuna ukuspana once hayi so marunazi izinto nyana ezisestofini oziphekile mhlawumbe ukuthi azikhona ukumove marunazi izinto nyana ozenzile no ngifuna ukuyenza because bengenzile ingoma le since ngicine ukuthi le I'm sorry phori so yavalwa kakhulu ke kathi kucalwe ngala ukuthi nale ngoma ningayidlali lokuyidlala because igcine nje ukudlala iAlex FM ngithe ngithi ngiyisa kubo majozi bathi hey asifuni lokho bayimamele kahle bathi hayi sokubona yabona and iyobe ngithi izongiphumlilo ke ukuthi okay ngoba ngixolisa kuKapadia yabona kanti kuvaleka kakhulu so namaye bengithi ukuthi mhlambe boba next week ngingene ke at least ngishaye something nyana
Yeah. All right, asenze so, asi-redirect because akusumuntu one ophethe izinto, ophethe yonke into. He might have been blessed, and I don't want to take away anything from his shine. But let's borrow from other people. This camera, that camera, that camera. Kunama producers, executive producers, aba strong ngalento. Kunentwana ezishaya insimbi. Yeah. Kuvela italent. Lithi Daviton, uthuke. Sekuthiwa kuno Scott Maphum, uzibuza ukuthi and then manje and ibamba umlilo kube left and right ngapha nangapha nangapha. Uyangipostana? Yes. Kunabo Jayvani. Intwana zami ezimnandi zibuye ekase yami i-on intwana ishayela iPorsche cherwayo strong. Uyangifostana ngifuna ukuthini? Yes. So ngifuna ukuthi sike siyibheke lento le. Nabo lasibone lapha eKatlehong. Intwana ezimnandi mfethu. Intwana khona ukuyibiza fast report officeini. Man Grootman kwenziwani? You understand? Yes. So maybe ikhona linye talent. Abantu abazodaya nemfethu ukhalile lo muntu siyamuzwa. Ithi sibone ukuthi simphesha kanjani. Singake sithathe nabo sibabambe ngeblanket operation. Yabona ukuthi sibavale. Asivule ke lento le. Iyo nje appeal because uthe umoya isenyameni. Usasene energy usafuna ukuspana at least before uthatha amaglove wahenga amarelegisi ufuna ukuthi move. Ithi move unencosi. Yeah, nencosi. Yeah. Unemate. Yeah, nginemate. Le ndoda inemedi nencosi le ithi ngaze kuphambana intambo bayoshaya ididi bayishaya idunaza ayifuni ukuthola sebayishaya idunaza asibagaya izinto bagama nambo bagaya yonke into social media pages nokuthi bakuthola kanjani le inamandla ke platform Yeah. lena mangihlale ngikhuluma njengomprofeti iyo ke indawo esikuyo lo thina ke we are blessed by the best ukunje bele sigaya abantu ama blessings wabo and then smooth espacing angeke ngibe yonke indawo ngise Holy Spirit chief Yeah. nabo ke phezukwabo. Okay, ku TikTok uMabhoza wase TV but uMabhoza ungana age. Ku Facebook Bongane Mabhoza, Instagram Mabhoza 87, ama number 07748 55011. Inamba yami ngitholakala kuyo ke leyo. Mabhoza wase TV ngiyokuphera no Pastor Gift ngiwafaka vela ama episode ngithi emfundisi naku ngifaka uMabhoza akukhulume ngedidi bese uyayilungisa koBra Gift akusiwo umuntu ongaphila ngedidi kuphela siyakhuleka la keep well and stay blessed until the next episode salute.